Tumelo Madlala a komba Bongani Ntanzi tani un'wana va hlaseri hi siku ra dlawa ka Senzo Meyiwa. Ndzawulo ya dyondzo Gauteng va yimele mbuyelo mayelana na rifangelo xa rifu ra mfana wa le xikolweni xa Queen's High. Kasi ka mitlangu England na Australia va hundzela eka quarter final ya FIFA World Cup. Vakana lawa mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Munghana wa Senzo Meyiwa Tumelo Madlala u kombe muhehlo wa vumbirhi Bongani Ntanzi tani un'wana wa vanhuna lava nga va nghenela endlwini loko Meyiwa a baleseriwa. Madlala u sungule ku nyika vumbhoni ekhoto le henhla Pitori u vuye a tlhaveka mbilu loko a tsundzuka hi laha a nga kuma munghana wa yena Meyiwa a etlele ehansi a baleseriwile. Ntlhanu wa vanhuna va hehliwa hi ku dlaya n'watipala vafana hi lembe ra 2014. Madlala a nyika vumbhoni a hlamusela leswi nga humelela vusiku bya Mahungu. While we were seated like that, after a short while, a person appeared from the door that has got direct access into the dining room. That person was having a firearm in his hand. He had the dreadlocks on the head and was also wearing a hat. One thing that he actually wanted was the phones and the money with a wielded firearm and the big eyes or widened eyes. Endzhaku ka nkwetlembetano exikarhi ka Longwe Thwala na Xigevenga, Thwala u balekele ehandle. U ri endzhaku ka leswo hi kona laha a nga kota ku vona Xigevenga xa vumbirhi. Madlala u hlamusele hi laha Meyiwa a nga susumeta Xigevenga kona. Madlala a kombetela muhehlo vumbirhi Bongani Ntanzi tani hi un'wana wa vanhuna lava nga va nghenela endzeni ka yindlo. Pushed or pinned him against the wall. He had grabbed or held him on the upper arm. There's a demonstration here that the upper arm was actually grabbed and pushed or pinned against the wall by Senzo. So Senzo grabbed that upper arm and pushed it against the wall or pinned it against the wall. And that was the right arm that he pinned against. I don't want to keep on saying the second suspect. There is this accused person that is being pointed against by the witness. He had grabbed... Nilo. Hello, can you stand up? Yeah. Why Bambino? Yeah. Yes, because now that's the very... Yeah. That's the very person. Now figure out. Yeah. Even myself, and I went and threw some blow. After I had thrown the blow against him, then there was a gunshot that went off. Endzhaku loko Madlala a balekele eka kamara loko a jika u vone Meyiwa a etlele ehansi exikarhi ka sofa na TV. Meyiwa u tsutsumisiwe exibedhlele hi kona laha ku lova ka yena ku nga tivisiwa kona. Madlala u hehla fokisi eka dokete ya vumbirhi Joyce Buthelezi hikuva a ri ni xikungu ehenhleni ka yena. U ri a lava a cinca xitatimende xa yena a vula leswaku a ku ri hava vanhu lava nga va nghenela endzeni ka yindlo. Ntengo wu yisa emahlweni mindzuku. Swirho swa ndzawulo ya dyondzo eGauteng va yimele mbuyelo wa swikambelo swa ntsumbu wa muchudeni wa Kantanga grade 9 wa xikolo xa Queen's High eJoni. Muchudeni Brian Ndlovu u love msumbuluko wa vhiki leri nga hundza. U vula ku va a sindzisiwe ku nwa chefu hi muchudeni kulobye. Vurhangeri bya ndzawulo ya dyondzo a va endzele xikolo lexi Ndlovu a dyondza eka xona ku ya twisisa xivangelo xa mhangu leyi nga fikisa eka rifu rakwe. Va ndyangu wa yena va hehla mufana wun'wana wa Kantanga 10 hikuva a nyike mufi chefu eswihambukeleni swa le xikolweni laha va tshembaka leswaku hikwalaho ka ku karata na loko nga kona lomu swikolweni. Kambe va ndzawulo va ri swiviko swa vona swi kombisa leswaku a ku vanga na vumbhoni lebyi kombisaka ku va ku ri na ku lwisana eka nkandziyiso wa CCTV ya le xikolweni. Your question was there was Brian unwell on any of our CCTV footage. No, he was not, and the reports that I got from the 3 teachers that taught him after break also doesn't indicate that. The report that I got from Mr. Zobo, the teacher who dropped him off at home, doesn't indicate that. Vandyangu va ri mufi a vilela hi ku vava ekhwirini laha hi madyambu ya lawa a nga tsutsumiseriwa exibedhlele
kambe exibedhlele va fike va kuma leswaku se u hundze emisaveni. The only incident that took place in the school that the school was able to record was an incident where the deceased, Brian, had a scuffle with a grade 8. Brian was a grade 9 learner with a grade 8, and the incident was seen where Brian did slap the grade 8. Xilwani u ri mufi u ve na njhekanjhekisano na mudyondzi wa ka Ntanganhungu laha a nga katsa no n'wi ba hi mixo wa siku reriya a nga lova hi rona. This incident has also got an element of suspicion. The police are also part. The school has cooperated fully from day one, giving them the full access to the footages, the camera, the videos, has given in their statement. The principal has given the statement on behalf of the school. The district has been here from day one. So that is on the level of police. The police are still investigating. We're still waiting for the post-mortem. U tlhele a engetela hi ku vula leswaku ndzawulo yi na pfhumba rintshwa leri ri tiyisisaka leswaku swikolo swi na vuhlayiseki. Pfhumba leri ri ta pfuna na le ka ku xupula lava xanisaka van'wana eswikolweni, kasi maphorisa va ha ri ku endleni ka vulavisisi ehenhleni ka mhaka leyi. Nandzu ehenhla ka ntsevu wa vanuna lava hehliwaka hi ku dlaya Babita Deokaran wu yisiwe eka wavunharhu wa vhiki leri taka. Lava ntsevu a va ri ekhoto le henhla eJoni. Rin'wana ra magqweta ya vahehliwa a nga ri kona ekhoto namuntlha, naswona ka ha laveka nkarhi wo lulamisela ntengo. Deokaran u baletseriwe ekaya ra yena eWinchester Hills eJoni hi Mhawuri lembe ra 2021. Babita Deokaran u vula leswaku yena a nga pangala vukungundzwana bya tithendara eka ndzawulo ya rihanyo eGauteng. Tithendara ta kona ti fikise kwalomu ka 850 million wa tirandi. U vula leswaku a karhi a sindzisa leswaku vukungundzwana byi fanele byi hela eka ndzawulo leyiwani, kasi lava mune va ta tlhela ekhoto vhiki leri taka. Vafambisi va palamende va kombela vaakatiko ku nyika mavonelo mayelana na ku akiwa ka muako wa palamende wuntshwa. Ntirho ku aka palamende hi vuntshwa wu ta sungula ku nga ri khale. Palamende leya khale yi vuye yitshwa lembe leri nga hela. Ndhawu leyi nga hlayisa matimu na ndhavuko yi tshwile swi sala swi hlamarise vo tala. Sweswi swi boha yi pfuxetiwa hi vuntshwa ku nga projeke leyi katsaka ku tihlanganisa na minhlangano yo hambanahambana xikan'we na vaaki va Afrika-Dzonga. Matsalani wa palamende Xolile George u ri ku ta akiwa hi vuntshwa palamende leyi maAfrika-Dzonga va nga ta yi rhandza. What should a post-democratic parliament look like? If you were to be given a chance to influence the design process, how do we galvanize a cross-section of society to buy into that work in such a way that we could be able to imbue the rich cultural tapestry of our country to influence how a post-democratic parliament should look like? What values should it communicate? Ni hambi leswi ndzilo wu nga ona, projeke yo pfuxa hi vuntshwa muako yi kongomisiwe eka ku aka muako wukulu eka lowu wa khale na ku tiyisisa leswaku vatsoniwa va kota ku famba kahle va nga tikeriwi. Va lava leswaku maAfrika-Dzonga va kuma nkateko wo pfuneta hi mpfapfarhuto wa muako. So part of the work we want to do in the redesign process is also to ensure that we address those space constraints. Secondly, drive a balance between historical heritage, nature of the building in terms of the Heritage Act, but also innovate to respond to some of the constraints that were there before. And one of those is around space. The second issue is around of occupational health standards that have been very difficult to be able to comply with in a building that is historical pre-advent of those legal requirements. Kambe xana leswi a swi nge oni eka mpfapfarhuto wa khale lowu nga xiphemu xa mfuwo ke? Ultimately, besides being a national heritage site, Parliament is the Parliament of South Africa, and as a space in which a lot of historical moments took place. There is a lot of international precedent about restoration of old buildings. Again, if we look at France, we have the Cathedral of Notre Dame, which recently burnt down as well, and that too is undertaking restoration work.
So there'll have to be a balance between incorporating and conserving as much of the historical material where we can, and the material that is lost will have to be restored and even redesigned in certain instances. Ofisi ya timali ya tiko yi veke etlhelo 2 billion rand ya projeke leyi. Projeke ku ngahatiwe ku sungula hi Sunguti. George u vula leswaku va tiyimiserile ku heta ku aka hi nkarhi lowu nga pimiwa wa 2025. Vinyi va tindlo eCarino Estate ehandle ka Mbombela eMpumalanga va hehla masipala wa ndhawu liya hi ku pfumelela mani na mani ku aka mikhukhu kusuhi na ndhawu ya vona ya manyunyu. Va ri mikhukhu yi ta yisa ehansi nxavo wa tindlo ta vona. Vaaki lava nga haganeka swi na malembe mambirhi vaaki va le Carino Estate va lwisana na ku sivela ku vanhu va nga aki etlhelo ka makaya ya vona tanihileswi va nga teka switandi leswiya handle ka mpfumelelo. Eka nkarhi wa sweswi masipala wa doroba ra Mbombela wu teke xiboho xa ku pasisa ndhawu liya na ku pfumelela vanhu ku tshama. Vaaki lava tshamaka eka Carino Estate se va hlundzukile hikwalaho ka xiboho xa masipala. Ntsengo wa tiyindlu letiya wu sungula eka 700,000 ku eka 1.7 wa miliyoni wa tirandi. I believe that Mbombela we were supposed to be the first people that they've informed that they are going to allow people to come and occupy this land for free. We believe that they've disregarded our feelings and they violated our rights. The way forward is that we're going to hit Mbombela where it hurts the most, in their pocket. I think as a resident, we're going to take a decision where we're also going to boycott the rate and taxes so that they can start now taking us serious. Un'wana wa vanhu lava khumbekeke hi xiboho xa masipala u vule leswaku kusukela loko ku tumbuluke ndhawu liya nhlayo ya vugevenga se yi tlakukile. Xiphiqo lexi hi nga na xona sweswi i ku vanhu lava va nga si fika lawani la estate leyi tshamaka ka yona a hi nga ri na problem ya vugevenga ni hi mpfhuka va fika la se hi na problem ya vugevenga hi ku a ya ha koti na ku rhumela vana a switolo kusuhani na laha hi tshamaka kona hikuva huma la ka estate va ya le handle va ya xava a garage manje swa ha koteki sweswo ya chava hi mhaka ku na ti-cases to tala ta ku fana na ta ku pfinya and then yive na ti-cases ta ku vanhu va nghena tindlwini ta vanhu va tshova va yiva kama un'wanyana va nghena ku ri mi ri kona hinkwenu la mutini va khome swibamu va khome hinkwaswo swilo leswi swi nga swa ku chavisa swi nga ku dlayaka. So hi kombela ku ri masipala a ta la kusuhani na hina a ta vulavula na hina hi ku hi vona lava endlaka ku vanhu lava tshama la. Loko masipala a vo swi kota ku va susa vanhu lava va yisa ka ndhawu ya kahle va nga vi laha hina hi tshamaka kona a hi na problem na swona. Masipala wa doroba ra Mbombela wu tiyisisile leswaku ndhawu liya se yi le nawini naswona vanhu va nga sungula ku tshama. Sisemkhankasweni wokuthi sibende babe semthethweni noma sendele titandi tibe semthethweni kuleya ndzawo. Lo kungumsebenzi lo wendiwa ngithi nelitiko letekuhlaliswa kwabantu esifundzeni saseMpumalanga. Masipala wu tlhelo wu boxa leswaku vaaki va le Carino Estate va yise mhaka leyi ekhoto. Khoto yi tekile xiboho xa leswaku swiyenge leswi khumbekaka va fikelela ntwanano. Nhlamulo Mabasa, Mahungu ya SABC eCarino, Mpumalanga. Isa mahlweni mahungu ya SABC. Xitereko xa nhlangano wa mathekisi Santaco xa ya mahlweni naswona se xi koxe vutomi eCape Town. Muchayeri u dlawile hi nkarhi lowu a tleketla vakhandziyi mixo namuntlha ni ku tlhela ku hisiwa movha wakwe. Ku tlhele ku hisiwa mabazi ya Golden Arrows ni mimovha yo hlaya ya dorobankulu ra Cape Town. Ku vikiwe na madzolonga yo hlaya.
Muno mabazi ya Golden Arrows ya hisiwile mixo namuntlha. Video leyi hangalakeke ngopfu yi kombisa muchayeri wa movha loyi a ri karhi a rhwala vatirhi ni mixo a khomiwa loko a ri karhi a ringeta ku jika. U dlawile endzhaku ka ku balaseriwa kambirhi. We can also verify the information that is being shared. We have seen a number of fake news also emanating from WhatsApp groups and from Facebook, and we are dealing with it. There is deployments on the ground. I have earlier this morning already confirmed that we have 1,500 deployed members, that is across the South African Police Service, including public order policing, metro police and law enforcement and traffic, in order to monitor strategic hotspots. So we are all wanting to ensure that there is rest, that there is stability in our areas. Kwalomu ka 30 wa mathekisi ma pfale ndlela yo ya airport arterial ni mixo eka mhangu leyi fambelanaka na swona wanuna u balaseriwe a dlawa ku tlhele ku vaviseka na van'wana vanharhu kusuhi na le enyanga hi muchayeri endzhaka loko movha yena hoxeteriwe hi maribye. Ku khomiwe 27 wa vanhu mayelana ni ku pfariwa ka gondzo ra N2. I can confirm that as of this morning, 4 buses were torched. Also a number of City of Cape Town vehicles were torched, including private vehicles. I'm also able to confirm that we've already seen 68 arrests that have been made in this regard, but 143 criminal cases have also been registered. We are appealing to citizens and to residents to bear with the authorities. Madzolonga lama ma humelela tanihi leswi dorobankulu ra Cape Town ni nhlangano wa mathekisi wa Santaco va tsandzekaka ku fikelela ntwanano mayelana ni ku tirhisiwa ka nawu wo teka mimovha. Mikanerisano ya xiyimo xa le henhla ya emahlweni exikarhi ka holobye wa vutleketli Sindisiwa Chikunga, Santaco, mfumo wa xifundzankulu ni doroba ra Cape Town hi xikongomelo xo kuma xitshunxo. Maphorisa eEastern Cape va le ku laviseni ka mafu ya munhu wa vanhu va mutun'we eButterworth. Ku tshembiwa leswaku mana vana u rhangi a dlaya vana va yena vanharhu kutani na yena a tisunga. Vana va yena vambirhi va swinhantana va kumeka va lovile va etlele. Lowun'wana wa matibulo wa jaha u lo tlhaviwa enkolweni. Hi lemuxa leswaku hungu leri ri na swifaniso leswi nga karhataka van'wana. Egome endyangwini wa Kabuso, n'wana wa vona wa nhwana Bongeka Buso a ri xiphemu xa Mpumalanga Center laha a kuma nchavelo wa miehleketo na swakudya swa vana va yena. Ndyangu veri a va tivi ku ri va ta swi endlisa ku yini ku ya lahla mintsumbu ya mune. Mna xa ndicinga ngoba ebemane fonela le ntombazana yami encinci ilasiboni yami uba unamatyala abantu uboleka imali zabantu nasevenkileni lekuthathwa kuyo ukutya. Ukhona umntana owandithumelela imessage esithi uBongeka wamcela uba amthathele ukutya evenkileni kwenza i940 ngoku akayibhatali loo mali. Uthi imali ithathwe nguSef. Kukho into engenayo apha elalini engumbutho, andiyazi mna zange ndingene, enguSef eboleka abantu imali. So lo Sef lo nguye obemane ethatha imali yakhe yonke ye-grant. Masipala wa Mcuma veri va ta pfuna ndyangu. Ndzawulo ya nhlayiso wa vaaki veri vamanana vo tala va nyikela hi vana va vona hi mhaka xiyimo xa vusweti lexi va tikumaka va ri eka xona. Siku ra ntirho wa nkosi a ri se tivisiwa. Kasi mahungu ya sweswi ku le ku pfurheni ka ndzilo ekhotsweni ra Kutama Sinthumule eLuitrigade. Varendzi va khotso va viko ku va va yime ehandle ka khotso. A swi tiveki ku humelela yini hi vabohiwa enkarhini wa sweswi. Khotso ra Kutama ri pfuriwe hi lembe ra 2002 naswona ri rhurhela ku tlula 2,000 kumbe kahlekahle 3,000 wa vabohiwa. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Eka madamu lamanene ndza mi perisa hangu hi ra langiseni maxelo eka madamu ya siku ra namuntlha hi karhi hi langutele leswaku ku va ku ri na moya henhleni ka tiko hinkwaro na mpimo wa
10 wa ti-kilometer hi hour kambe ndhawini tin'wana yi ri na mpimo wa 15 wa ti-kilometer hi hour kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku hi tsundzuka leswaku ku ta ku ri na nkungwa loko hi langutisa mixo leri hlangutini ra le vupela dyambu kambe ku ri na magandlati lama nga ta ma ku ri le mpimo wa le henhla swinene kambe hi tsundzuka leswaku le a ri hlangutini ra le dzongeni ku ta ku ri na mpfula leyi nga ta ri kha yi xaxamela yi ri na mpimo wa 30% kombela vanhu mi ti lemukisi kambe loko hi langutisa siku ra mundzuku Gauteng ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaswo Johannesburg yi ri ka 22 wa degree Pitori na yona yi ri ka 24 wa ti-degree loko hi fika kona le a Limpopo hi tsundzuka leswaku ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza kambe karhi ku pfumela le Phala leri ka 26 wa degree Polokwane ri ka 24 loko hi fika Giyani yona ri ka 25 wa ti-degree kambe loko hi fika exifundzeni lexi landzelaka hi tsundzuka leswaku Mpumalanga ku ta ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi karhi ku pfumela eMalahleni ri ka 23 wa degree Carolina yi ri ka 21 loko hi fika Skukuza na kona ku ri ka 29 wa ti-degree kambe tsundzuka leswaku loko hi fika kona KwaZulu-Natal ku ta ku ri na mpfula leri hlangutini leriya kambe karhi ku pfumela Pietermaritzburg yi ri ka 27 wa degree Vryheid yi ri ka 26 Durban na yona yi ri ka 26 wa ti-degree hi fika kona Eastern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka rihlanguti leriya hinkwaro kambe tsundzuka leswaku ku ta ku ri Craddock yi ri ka 22 wa degree Makhanda 70 loko hi fika East London na yona yi ri ka 23 wa ti-degree hi fika kona le a Western Cape ku ri na mpfula yi nga ta xaxamela ehenhleni ka rihlanguti leriya kambe ku horile Cape Town yi ri ka 16 wa degree a rihlangutini Mossel Bay yi ri ka 16 loko hi fika Beaufort West na yona yi ri ka 21 wa ti-degree loko hi fika kona le a Northern Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaswo karhi ku pfumela Upington yi ri ka 29 wa degree Kambala yi ri ka 25 wa ti-degree kambe Southern le dzongeni na yona yi ri ka 19 wa ti-degree loko hi fika kona le a Free State ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaswo kambe karhi ku pfumela Bothaville yi ri ka 25 wa degree Sasolburg yi ri ka 22 loko hi fika Bloemfontein na yona yi ri ka 23 wa ti-degree hi fika kona North West ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaswo karhi ku pfumela Tosca yi ri ka 27 wa degree Mahikeng 23 Bloemhof 25 loko hi fika kona Rustenburg na yona yi ri ka 24 wa ti-degree ka vulawuri ra mina ri helela kwala a ku ri Maxelo hlayisekani